Ya, kerupuknya tuh, kerupuk udah beli tadi tuh. Mak, mau bikin seblak ala Rafael, Mak, di malam. Kerupuknya kemakan lah. Atau kerupuknya di leo beul. Oh, leop, di leop. Bahasa leop apa? Oh, direbus. Daripada kita beli terus ngulek di kosan ribet. Kita berusaha ya, Mak. Siapa yang mau ngulek? Coba, Mak, kalau udah halus kasih ke aku aja, Mak. Terus tekan. Mak, mending denger, Mak. Langsung masukin. Wah, mantap. Oke, masukin aja. Ini bumbunya udah meresap banget nih, kelihatan ini. Mantap ya. Kuncurnya kerasa banget, pedasnya banget. Mantap ya, seblak ala perut cacing. Tapi enak coy, beneran. Ini harus dibayar lagi sih ya.